Barabara-inĩ ya kuma Keno gũthiĩ Sagana ni hari itura ri ngumo ta ndegwa ndoire wekaine ta kwa Muthike. Alikuwa mkanga na alikuwa akachumba. Bwanangu alikuwa anajenga kamkawa na Muthike akaweka yako hapo, atukakaa tukaita kwa Muthike. Riu niwe waruta magongona mau no ndimete wakwa ngoma tondu ni ndithia kuo. Biashara iria ikoragwo inyitete thinga haha ni wendia wa makara. Biashara ya barabara-inĩ no tuge ti njũru muno na ti njega muno tondu bara ti gwitu kindu kia mbere. Bara tukorwo twi kwa Kenya, ringi matuingataga, ringi magatuiguira tha. Riu twakorwo yo biashara ndiko njũru tondu nio turiaga wira bara-inĩ ndutite miaka 22 ni. No biashara ino iri kiriga na ikoragwo igitigirwo amu kwirikanaga nimo meyendagia na mwihitukirio ngeciria kumaiya amacokagia o haha. Makara ma ni njua onge makua uthie namo ndungiona wega ni mekuringi mekuregera ngari-ini oko ti uguo oko ni ukua ugure utige mbia au. Ni ngumo ikoragwo ihunjite amu makara maya mararaga haha na gutire mundu ngimehutiriria. No hihi ni uhoro wa ma. Ukiweka kwa kari kama uchaweka nini pesa utapata hiyo makaa. Kama ukiweka kwa kari huwezi kutoka kwa hiyo gari. Riu nie ni njiguite tu maundu tu na ngeyonera kamwe mundu agokaga kuua mamuthuri ungi na guku mbere athie makaremera ngari-ini akakunwo ni gucokia. Ni tuonangite tu maundu andu angi makaiya makanja kuria nyeki angi kuria sufa. Unaona o itura ririku riri. Acha hiyo maneno yake tuna si unajua watu mkienda kwa kanisa naye anavitia hivi. To biashara ya makara itashuhagwo nayo itura-ini riri amuona biashara ingi cia matunda na mitita ino ya kuhanda ni cikoragwo na munyaka kumana na ngumo ino. Nyongo ici tugira riumba maragwa tuoka tukomba twina riko twakite aria ria gucinira nyongo icio. Uyu ukoragwo ari mukana kuri ari othe monaga ciene makaruta ndungume matikaya gwitwaria indo matathithineire. Koguo kiria ngiuga ni mundu atiga gukora kindu bara akabanga no ta giake akuwe no ekuwire mathina moru muno thiini wa bara ino. Ihoya inene ni kuri thirikari kumakira kiganda gia guthia matunda maria ni mwihoko munene mwena uyu wa Kabiti na maria maciaraga kwa wingi. Inatakiwa kuangalia kwa maana nini ukahawa wanaangalia, machani wanaangalia, lakini sisi wa nini wa chini hawatuangalie sisi wa chini. Maemba tuangalie kama maemba wanaweza kuweka dawa, ulimie hiyo maemba, ununue nini dawa uweka hapo, uwekelee mtu wa kuweka, lakini hiyo maemba ikianza kusaana inaosa tu kwa maana haina mali ya kuenda. Kiwanda tunataka kuchengea kiwanda kupeleka hii maemba. Biashara itiganite barabara-ini ino ya kuma Keno guthie Thagana onjoria mehokaga ahuthiri ya barabara ino. No biashara iria kwite Burithatha ni wendia wa makarata maya me haha thutha wakwa kuona ni ugwati mundu gukua makara maya na ndatige mbeca. Wakiigua kama hwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma Metumi Ndigi Maguru. Ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi.